warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi belum? Kita lewati lagi, airnya turun lagi. Berangkat bertiga lagi. Ya, seneng perahu. Poro-poro sipune seneng perahu. Airnya turun kembali. Loh, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Langsung ngegas lah. Simak keseruan mancing kita. Sampai ketemu di spot. Kita sudah sampai spot. Spot kita di Amazon. Sesuai requestan Bang Polim. Nyepot di Amazon. Loh, yang request spot Amazon. Bibir Amazon nih, udah Amazon. Melu sifu, halo. Ajari aku guru. Ana mikir kekuatanku habis guru. Aku tidak bisa di sini guru. Ora mampu neng WGM yang bendo ya. Oke, kita prepare langsung gas ke spot. Polim sampai di gua irene kabeh. Ayo muncul. Perahu tambahan legendmu. Sarangan tuh, Min. Gurimu. Untuk Guri. Yo. galing hari ini. Plus ono lho. Bablas no. Ngono entek lho. Ora lho jane apik lho nek menurutku ki timbange sing kuwasar mare pekok kae. Ora mabir. Jangkrik kalau ora kena. Iki terima kokene tak uyak. Lha. Iki malah ngeden-den pancing dilewati piye maksude? Lah nek tak lewati kan ora mundel-mundel kuwi. Lha kan mau ndelu kok. Mundel ora lelop. Iki ketemu Samudin ora wis. Muni-muni ra genah. Aku tadi berterima kasih aku lewati sebelum podcast. Lewatan mes. Saya nak enggak ya wajah nih. Anginnya terus gede ya. Anginnya terus gede.
Slep. Duk. Oh lo. Apa ki? Penting aja abang lo ya. Tutok kowe enak abang. Pak Lui. Madang ngesek cari boleh. Pak Lui. Yo. Oh, iya dah. Ada cintanya. Urung si telu welen. Apa li? Jajal tarangan bolo. Ya. Enak penghuni nih kayaknya ubah-ubah. Eksperimen. Oh. Golok. Iya, nyanting ke? Tuk. Ya, isine yang ngene. Karangan lo. Jangkrik. Tarangan isine yang ngene. Astagfirullah. Golo. Tarangan di sini lohan. Masa lohan tarangannya gede yak ngono. Iya. Angel. Baleni. Suara masuk. No. Langsung munggah. Munggah no. Tarkam saiki. Yo sabar. Yo kamera dimatikan, ikan makan. Look you. Quý sampean. Bablas nih no, rek kentuk ngono mulan. Lus. Tuh, mulai hilang. Slep. Bahaya. Tuk, iwak lo tak tinggal noleh lo tak tinggal noleh gue. Oh, mbak datang ikan makan. Oh, Yo, iwak. Lah tinggal noleh nyang kowe lho. Lah kok malah
hilang dari pandangan. Oh la 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 la. Ikan marah-marah. Iya. Patang nyari. Walah. Wis oleh loro bolo, mang urung tak nyalakan kamera nih. Baleni spot sing ndek iki. Lung. Tak tinggal noleh. Hilang. Oh, lagi yuk ikan yang ketiga. Lah pelu opo kuwi kae ngono aku noleh lho. Bareng namanya kambangan Bu. Yuk nah yuk. Ya berluru tenan iki, Pak. Tuk, iwak neh lo. Wah, iseh. Begi. Iwak racak bola sak menek-menek. Begi kira nek perlawanan sih. Dagu merah. Wah, gede gimana? Ora nek perlawanan nih. Loh, rada gede tok. Iya, lem. Sorry lo, lem. Lem kayak aku. Bendo. Jarene sulit. Plung. Yo, ngono ta? Iya. Daerahnya nyeluk jaluk jolo ya, Le. Angel iki.